Аспыт 2-нчы сүйбек кысылга Нору таймтын жете терилбите ағын 15 сылын белеттен аспыта. Бу терилтеге саға сиргер биллер аттақ соллақ жөнүлелен аспыттары. Кейнер өркін өйдірінен сатабыларынан сақа тылынан уусурана емнета үнкүйте, уустары истеннеңнері сақа Норотын хыаға комуха онтан датын анығылы тұпсаран еттәққа сақа Норотын материалная соқ культурнай нехелестебіте сайдар сағақтаргар олық урулуыта. Бехонус 6 сылларга сақа музыкатынай гете сайдаргар самодеятельный композитор, мелодистар Трофим Семенов, Николай Байлохов, Денис Данилов курдук улужан үлелен аспыттарын салған 7 сыллақтан Сақа Республикатын культуратын туйгуна Анатолий Николаевич Семенов тола хеменеп үлелебді. Анатолий Николаевич Семенов Сақа Республикатын культуратын туйгуна төрөбіт Норотын музыкальный культурата сайдарыгар жохон кылатын келлербит кеhi болар. Ол курдук ыры инструментальный музыка, хоровой искусство эйгетигер өр сылларга тахарылақтык үлелебді. Анатолий кыра эрдағаттан музыканы керексире үйе бүлүтәғі Марк Жирков атын музыкальный сколаға беллилях мелодист Николай Иванович Байлоховка музыка алыптақ эйгетигер уйылуыда. 1977 Антоний Николаевич республикатағы Нору таймтын жетігер музыкаға старший методихынан үліға кирбіті. Кені бұліға бәйтін жіңне қаналын болан олығын анабыта. Жону сергені кітта үлелерге опыттақ, онны бәйті музыкан болан үлетін әрелләқтік сағалабыта. Норот музыкальный искусствота сайдыргар бәйтін билитін опытын толырды хамыта, бастатан туран республикаға қаннық музыкальный коллективтар ырына яр жоғырдақ жондар баларын іспейхектен, үлелерін білсен, Кейнер жоғырдарын сайындарырға туғы үлің хұлуқтағын бұланнамыта уанна олыққа келерерге жұлыспыта. Еті күрдік қас биді коллективка, мелодиска, картотека оран кейнлер айымнеларын мұньян музыкальный фонданы қаңаппыта. Нору таймтын жете Анатолий Семеновка республика мелодистарын түмер сорғытыр орбыта. Бастықы улахан түмсі 1970 ағысыллаққа нам улуғығар болбыта. Маннық түмсі мелодистар үлелерін істен, ырыттан нотаға түйерен айыр үлелергер улахан түйі болуқтаға мелодистар үкшілерін нотнай грамотыны білбеттері айбыт ырыларын мелодиятын нотаға сатан түйербәкке қалалары. Хүббәттен таққа улуска бігі мелодистар түмсілері бар. Ол мелодистар түмсілерін ғытта bir kemlik ikken huriyasıda tümsülerime var diyorlar kendileri. Onlar tehanlar ya bebelere tuğtanlar bu müqalanı huriydim yamanı tuğtadım melodize bebelere besihne huriyasının melodistinden üleli hicallar. Антоний Николаевич Семенов үлетін бір ұраттан кене бай ис қоғаннақ музыкалыны нехелестівені қараян қаңатан илжахыл жыбыда болар. Кене күп қырада лоскүй кумағыны бірақпаққа челләқтік темір күліштәқ ысқабығар қатан ехері. Манна жа арас барта бары. Ол кемнәғы мелодистар, композитордар ырас арылхай бочардарынан сүрібіт айымнелара, қотығын ұраттар ырылара, үнкүйлерін музыката. Композитордар Николай Берестов, Захар Степанов, он теңе саңа тақсынарыр мелодистар ырыларын нотаға тахаран тиспите барта урулласытар. Кені элитен ихинен бұхатчы кығамнетнан әлбәк мелодистар аяр үлелері сұрыққа кирбите, онна қалбыта. Радияға, онна телевиденияға Николай Злепцовы кытары қотыннан соғырымнан сыджан. Мелодистар ырыларын ұстыбыттара, берені білімнәбіттері білген Сақа радиятын көміс фондата болан сытар. Сақа сирен мелодистарын самодеятельный композитордарын музыкальный керехеттері ырыларын ымылара Антоний Николаевич үлелі ростолугар ығыллағас ысқабығар уя тұттыбыттары. Білген Анатолий Семенов фондата народ бая болан арас музыкальный альманақтарға ыры қомурынюктарғар бесәттенер энникетін да туғаға тақсара сарбаға соқ. Кемге білі бартын көрен істен кіресі ғылақта болғаны туақтылар еді. Бәчәттәмен етілер. Онан болғаны мен бола амастан ауын сұллаққа үтчет үрөті дейін ұлақан кенгені оңал бұтым. Барта туақта ақым неменнақ. Бейі бастығы майын іспет үдді ерақта Радимир Борисов оңал бұта. Кеменің атында туақтар амағыды да оңал бұт ұлақан кенгелерін тоқ бар. Biller kıcaz melodistler kendini onu bu eder ha o kemge ha Vitalyon Drova Alexey Arkady Alexeyev bari ha biller Valery Noyev ha biller bilo ürülerin barın biller barın tar.
Noruat ayımnitin jete toğuan ısıllar jalxannaq kemlerigер üle aras sağa körünglerin kördön oluqqa killerere. Bu terehinler oluqqa kirillerigер saamay taharılaqtık elbaqti gülelespet kihinden bihigi terilte çutağa direktora Надежда Семеновна Толбонова болар. Bu sanan kördökka ayar terehinge ulahan bir emiye kem kerdis. Bu süre bir sıl tukarı. Беги республика бытыгар хоровой искусство хайдак сайды бытын. Оны оқа эрдөннөр кыттылара тоқ солталан көрдөрөр. Ите эрдөннөр эр кохуттарылылар ден фестиваль бета атетер тоғдатаққа беги очолорга 1997 жылла каметтен народ эмтин диетин лехтері хоровой искусство сайдытыгар чолан эрдөннөр солталарын үрдеттен, кинер айыр доғырдарын сайыннаран, өссі бұл чапчулан ден маннық фестиваль ұйтарға тұрмып бұд. Бұл фестиваль оттан білген бұқавары біләбет, солтата қайдақ күрді-күрдігін, онына анығы кәмге бұл обществовы сайдарығар әр дөн солталарын өрі көті орғы әме улахан кылатын келерді ден білетейбет. Поюшем братство демет Россия улаханнық бейремметі. Кәлін бейі коллективтар бұд, хоровой коллективтар бұд, ансамблар бұд. Үтіллар очаларға бүтін союзтағы, кәлін бүтін Россиялаттағы фестивалларға лауреат бол бұта. Мен манет япын барабын, очаларға тұн бұл народ әмтін детігер республика ханместердара сүрдәғын кыттығын өлдереттілер. Ол күрдік Виктор Яковлевич Птистын, очаларға музыкальный театр денереді. Музыкальный театр хорын харместера. Татьяна Николаевна Нетесова, музыкальное училище, харместер отчеттан бачаңыдылы. Владимир Семенович Жирков, Докускайдағы пет училище денереді, білін пет колледж, харместера, итетебістің тұрымыттар, онына білден тұрды Елизавета Степановна Попова. Культура, искусство колледждің харместера, преподавателя. Любовь Фигуровна Архипова 1997 ауғансылардағы Докускайдағы хоровой общество, олаты бүтін союз Россиядағы хоровой общество салатын бұйытынан олыс сатабыллақтық, жағаян үлеләбіті тағарылақтық. Бұл фестивал сүйер тұрығыр Феврония Алексеевна Байышева алғығы олақан еті. Феврония Алексеевна барақсан самый беги тумустуктар онна авторитеттер үсүгүер кихибит. Кини тыла бихиаха тасама кини ылыннарыла, онна кини эппитин беги улаханнык батыхан кини бихиаха сөбелигин амалырын бу фестивалга эмия кини бихиаха улахан көмө болбута. Он этерим курдук атын харместердар букавары манна. Бу фестивал сүйөр тураргар үлеспиттере. Оны бихи жюриіп болланы нахалары батата. Олин кинер орут аспыкка бол бут хоровой коллективтар тахымнарын, оны бу билин холобара очолорга бола турар фестиваль кайда кытталарын бартын билен олар оннар, оны кетен көрөннөр, кайгылар эте, эветер бу кинерге манны көсөлөлөк кыты сөпөтө ден бээлерин санааларын этеретлер. Барыта деп нактык сүбенен амандан барар эте. Кеме докомоппак курдук. Бастыка көрәк туақ олыс пырағыны күрді бар бұта. Бейі үксін еті етелгі жылы армия күнігер ұйтар еті бүт, онын жон мұқы бары саналарын настырыдел өрі көті ғойлақ кемдер болырықтыр. Оның патриотической чувствалары, саналары күйіркейер кеме болын. Онына бей бұл поющий мужской братство әр қоғыттар ылдылары олыстен сөпті, онына білен тұран бұл жоны сәргені көғілір тәрәйін әді. Көн күрәс ытылыбытын тұқары жюри председателінен, членінен, Саха Республикатын культуратын үтөлі олғеті, культура уанна искусство коллегін преподавателі өрсылларға республика хордарын салаятчыларын көн бүгінігердері ийтен үйертен тахар халджар Елизавета Степановна Попова болар. Поющее мужское братство 1997 жылға қатырылыбеті. Дом народного творчества көғіләхінінен. Оны орды оттан, конечно, Антоний Николаевич Семенов таланынан тірілібет конкурс боллады. Кені сүйрен көтін ол сөбілігінлерін
сүрбе үс коллектив келбите. Аммыңнеги конкурска. Ол конкурска боллаганна ол конкурска боллаганна которойоннар наха келбиттерете. Канныгы багара хорбой конкурска икиреныллар бири аккомпанемент хох акапелла ден икки сыралара боллаганна аккомпанемент болуктак. Onu bu tuğtağını bilimleri hoğ, üçüge bilir öğretmek rukovoditelleri hoğ, kollektivlerce gelenler öğren köten barbıtları. Magnagi mestende eder takseler çöpara jönlerin xora taksıbıte. On hette kollektiv kelbite. 1999 2 yıl bolan barın. Onna ol tanda klubu var. Жерейден ансамбль бар еді. Оны теребет руководителі Иннокентий Алексеевтен школаға ұрғы чусалла. Ол теребет еді. Онтан ұстынан ол кенне школа тігер барын, Костя Кирвашавкин маннағы училищені бітерен барын ол туғанын өлі әбіті, қармейседен өлі әбіті. Onun notandan ıllatar jönnorun. Notandan Allah çolkay tuğtarın kolastarın turuvarar. Onluk beyte isişitten olunluk harmeister talannak oğu eti. Onu bollarına ol ikis festivalga уже tuğtara olarıbıt. Sığanlara össü arı tuğ bolbut, kvalifitsirvanı bolbut. Gönnem baran bu kadar öğrettik halayatçılar bolbataktar mı? Bilbetter, notanı bilbetter. Tuğ akompanyementleri bollağına bayan. Ol hağına eti. Onu bollağına ol bayanı bayandan ıllırga dağını urut öğrenme takcan öğrenekteridi. Üyeren turanlar olur. Repertuardarıgar üç kolastağ, tüet kolastağ ırığınılar bolbutları. Anı bollarına iki ırığını tolurur. Evet bollaktarına bir ırığlara akapella diye bitimde. Akapella diyen sapırvarsınete hoğ ırığı. Ondan ıllırga ırağına üç tüet kolastağ ırığını. Irtığı bollar. Kim tuğaşıp kalağın, kim üçüydü gıllabıtın. Onunla görebit istebit. Ondan bu Antonio Nikolaevich teribit tuğa konkursa esete halganın bararıgar bağırabın. Jönler bolla hamay begi küsbet, erelbet diyekkan bollaydı. Onun keniler bu olatların emeğitinlik tuğa öğretiyekterinden de. Спортивная, это конкурс көсөйнен оғылар етілләлері. Олыс осколағанен хілді бұд оғылар қанна бет улатан барандар қанна бет үлелей бардақтарын орына. Қаяндағаны ол туақа хыджалар. Клубка ырғаннан жөріктеніргі туақнады. Össä tögül toholla netevin üçüge üyerektäh halayatçılarnadılar. 2000 сыллар сагаланыйларгар ыллылар эр кохоттар көн көрөс сылайы ытылла хылжыбыткемнердäge. 2000 сетте хыллака усалдан улуһун суоттун эхлегер 2 күннәк көрөс ытыллан Джон Сергортотугар уратыды гаспытын кыттаачылар да ытаачылар да умдубаттар. Манна ырыны таһынан спорт көрүңнәргәр көрөс былжаһы илин түсүһү болан аспыта. Onu tenge festivali tümüktәһеңе көн көрәс кыттаачылары чөл олоғайын қамсағыңа республикалық тоқтырғар уанна эр жонугаранан ыңыры сурук ылымбыттара. Отчотоғы Норва Таймнитин жейтін генеральный директоры Святослав Павлович Григорьев үп қарчы кырымчык кемигер улустарга терияныгтар политиканы көғіләбді нәхілектер бири сұроран эр жондар бутугар көмө болбуттара сарбаға соқ. Но я очень рад, что наконец-то конкурс после пандемических наших каникул возобновляет свою работу замечательным названием «Мужское братство» имени Анатолия Николаевича Семенова. И поэтому сейчас действительно
надо вспомнить о нем, как что это был человек. Это был удивительный человек, прекрасным организатором, удивительным семьянином, его все любили. И вот как я вспоминаю, когда я пришел в Едино-научно-методический центр, и заместитель директора Надежда Семеновна Толбонова говорила мне, молодому тогда специалисту, вот берите с него пример, вот ему дашь задание, и он его выполняет в срок и очень качественно. Всегда он на работе с утра, вот. И люди к нему тянутся вереницей. Действительно, люди к нему все разных возрастов шли к нему пообщаться, поговорить, там какие-то свои дела порассуждать. Он является еще основателем Союза мелодистов Якутии. Дальше я хочу сказать, что в 1982 году, когда я стал вот членом вот этого мелодистов, после были курсы повышения квалификации проводились, и вот после всех этих курсов повышения квалификации была такая традиция ехать в какой-то улус, район, и мы там выступали. Надо сказать, что 90-е годы это такой был тренд, когда, вот помните, я вот как раз работал президентским хором мальчиков, создавался. Потом через некоторое время в колледже культуры и искусства тоже был создан ансамбль, Бабочкала Холодтар назывался. Этот тренд, вот у него зациклилось у Анатолия Николаевича как творческого человека, что вот надо, видимо, обратить внимание на мужское исполнительское искусство. В 1997 году в Русском театре как раз 23 февраля был организован вот такой первый конкурс «Мужское братство». Я там был в качестве зрителя. А вот в 1997 году меня пригласили членом жюри, как раз вот этот конкурс. И вот таким образом я уже вошел вовнутрь этот конкурс. Мне он очень понравился, потому что это было очень качественное мероприятие. Во-первых, коллективов было очень много, это же все мужчины были. И было очень необычно слушать, когда вот мужчины поют. Ага. Унисон поют, двуголосие поют, с элементом трехголосия. И это, конечно, производило очень впечатление, конечно. Этот конкурс очень серьезный, серьезное отношение, критерии очень высокие, и поэтому принять участие, стать победителем, лауреатом или гран-при – это очень высокая оценка, высокий престиж. Мне очень хочется верить, что вот конкурс, который будет проводиться на сцене театра, оперы, балета, это тоже высокая оценка этому конкурсу. Не каждому конкурсу предоставляется такая большая сцена, где ставятся шедевры мировой классики. Это значит, действительно, это очень высокая оценка. И я думаю, что участники все сейчас будут готовиться, и мы, конечно, получим замечательный праздник хоровой и ансамблевой музыки в исполнении мужских наших голосов Республики Саха-Якутия. Я желаю всем прекрасного выступления и благодарю сразу заранее, что этот праздник после пандемии нам оставит хорошее впечатление. Чепартағы Эрджон народный хора бүкіраққа ағыз түгіл кыйлағынан тақсыбыт коллектив болар. Бұ хоро өрсылларға Саха Республикатын культуратын үтілі ағылыхты хармейстер Екатерина Марковна Лыткина салайбыта. Бұ түрден кейләқ Эрджон коллектива Сахалы хоровой ырыны Россияға андайдуға тахарбыт самодеятельной российской народной хоратын ылбыт коллектив болар. Чепартағы Эрджон народный хора 1995 жыллаққа Улукайы биохасылын көрсөр үрдәбәле кәмне тәрілді біте. Тон бұ үніне чөпарға иеден атырбыт, республикаға, улысқа атырбыт квартет бар әті. Ол квартет, оттан бұ қор тәрілдер сүрінді үйкіс болдыда. Қоры тәрілбет кейінен бұ ие квартет салаятчыта, мелодист, автор Федор Гоголев болбыда. Оттоба кемге бахлыгына үлләбит, Ратаякны Владимир Михайлович, худругына үлләбит Светлана Афанасьевна Борисова боланнар. Жүрдонтан таққа Эрджону Муньян. Бастакы сынаға тақсылары чуракчыға орионнағы Усан самодеятельный көрі фестивалігар бол бұда.
Вот Анатолий Николаевич Бутырыттәбит фестиваля ол сулахан солталақ. Қанытта кемнерге актуальныхын süтербет. Особенно биленге кемге патриотту өй сананы онlara bir бастын проект болар. Bu konкурс биһиги корбу сайдаргар кең солга өктенергер олу курбут самай кетехер сөбүлүр конкурс болара сарбага сух. Онтон мәңә хаңла сулуын табаған эхилеген эр жунан ансамбыла төлөн агыс түгүлләк кыйылак болар. Бу коллективы өр сылларга Саха Республикатын культуратын үтүләк үлһәтә Павел Павлович Егоров салайбыта. Там билинге кемге идеология хогынан связьтан бигеттон духовность битер халан турар. Кеһи духовность өттүнен бай боллана бай опуттах боллана кеһи бутнан сайдар үйнер чечирит. Онан биге бу духовность бит салата осенен билигин халла онна бу духовность билигин үддүктү тутаргаттан билемен нукугар. Онан биге духовность битер бары бай опуттах кеһи бутнан бай жамболлах бутна би өлен октон бу бирих бусуга. Ыллылар эр хоуттар көрәктергәр чурапчылуын дирең нәһлеген народнай хорасы тихләкте кыттар бир улхан коллектив болар. Бу хоры кая үрәгән битерегәттән Фёкла Ивановна Попова салаян келле. Хор патриотической, лирической, народнай ырылары кая кота тутан толорорун сылтан сылай репертуары кәңән толорор мастерстволары үрдән иһерин белети бит. Дерей ансамбль, народный коллектив. Бу бихека терилибите намно уже балрын перден хала болла. Ол көрдүк бихе власти рубайдар быт, агалар быт, эхелер бит териеннер. Бутандага бихека мелен белектерин халар биттер диен белитик бары. Бихе бу нехелек битер эржоннору тон курутун урукуркоттон эртөбүт эржоннор ого идиттен хагалан бу кайыска каянда бар булуктак диен. Оннотон бастатан туран бу ырыттан кихине кергетер бихе ырыны бу бука бары эржоннор коллектив сөбүлән бары ылдыр жоннор мустан ханжабыт. Оннотон бу убайдарбыт бияктарын каянда катарык тақпыт жемит крутун тимсеммит күмбүңәңеле ылды тойы жабыт. Бу жере эржон народный коллектива 1992 жыллакка Василий Бурнушов, онна Саха Республикатын бастыкы марафониха Заболоской Анатолий Михайлович, онна Егор Константинович Васильев боланнар териеллер. Онна кинелер бир иделектерин, доготторун, муньяннар онтан такса кихи болан мустан бастыкы сагалахыны хагылылар. Күрәктеһигә кәләпәттә, әлбәт бай коллектив бәгәтен билсен опыта тыстаһана инде күрдүк кадерле. Жоннорыллардан үрәнәгә тигән. Тотинне бастыкытынан эрҗон бәбәтеге тибисен биле этәргә дә унак маңрахан кихи кәпсәтән сылгы кистәһән бисәһәр җебе күрдүк. Бәбәтен шеди бисәһәбет. Онна опыта тыстаһабыт коллаборавандык бие Хорогор эти тоқин репертуар эне төрөр гаты булачы онны колобур бебе кеттаманага тастахан сөбелеген деп күддүк. Онны тинне мастер-класстары тачылар. Ола жакы көмөлөр бие колобура. Өрхан кемнерге түмсүләк болар хаяннагына нада. Огону патриотический дитиңе итер рыга. Урук кыра олор мияллылар та жакайын. Миллион окулупта эн тоох окулулганны уруку тоох тоохтабаттарды билген эме олар эн ылланерлер. Деген оту поюшуй мужское братство ден тыгерен эрдённор гаран Аллах.
bu жередер холовра төрдө сыл ыллау поллахтарда бу олох молодой ансамбль булатты. Вон рахыла ол гына матте бесети бит сиддах элбах. Бу кандики хылларга те поюше мужской братство сылай кыттавыт постоянно кыттавыт. Это поюше мужской братство эти катарык олаттара олан эржон ансамбла. Икки тыгынча 4 сыллахтан кыттан хагалааппыт очуаттан мен бәм уже хаджабым буллади. Оны те икки тыгынча 11 сылга көһөн намга көһөн келем барамыр бу олаттары бастыкы хылгаме кыттыбыппыт. Жол кеттен шүддик эрчиен каян билин оттон поюше мужской лауреаты түспеппик булат мен өдүбүнө хепте. Билин военно-патриотической эти ырылары каякканада. Уже темата да онны кытар булак, онотон олаттар онны итигеме күчтө өлө бар яктап. Именно тенек военно-патриотической ден. Уже кайдара билинге оглар кайдара армияга наха сыйыры окудук болуптур ден. Онтон НВПны инкеллерлер мен хөбүлү начальная военная подготовка же каянна баблокта билинге школа. 1977 сылттан народ аямнитин жетин хигер Анатолий Николаевич Семенов Сахарытыгар кең далағыннақ үлете үтіе түміктәк болбыта. Сахарыта үрдік тағымға тақсыбыта, онна государственный солталамыта. Урутта билигинда жекергенге ага орула уонна эппетнеhe уологону ити обществага сытытык турар вопрос болар. Ыры аргыстаак ис сүрактен иен таксар сылаас доргонуру дуухаларгар иңерине хылжар эржоннор нехлек улуу сологор көктөктүк кыттар чөл ологу өрө топпут жон болаларгар сарбактабаппыт. Кеhe бараксан кайдактаактар дүгүрүтүн өрөгөйгөр төһлөк да хорбутуу саныйыргар сылжыбытын иен ыры кинини үрдүк чыпчааларга кынаттыр хайтарбыт иитин көңүлгө тахарар жиктилек. Же бу манны күрәгәнен болар ыллылар эр кохуттар республикатагы эр жоннор хордарын вокальный бөлөктөрүн күрәгә.